kamo god usmjerili pogled, možete se zaljubiti u ono što vidite. Bilo da su to zelena prostranstva koja odmaraju dušu ili morsko plavetnilo koje očarava svojom tajnovitošću. Stoga i ne čudi što je upravo u tom okruženju, u jednoj od najvećih vinogradarskih regija Hrvatske, rođena enološka ikona Istre. Kako je Malvazija postala vinska ikona? Pa put Malvazije do današnjeg statusa nije bio nimalo lagan, jer je u 80-ima imala status jednog običnog vina za stolnu kvalitetu ili za nižu kvalitetu. Međutim, u 90-ima pojavom privatnog poduzetništva stvari su se pomaknule. Vinari su u susjednoj Italiji mogli vidjeti najmoderniju tehnologiju, novi pristup u vinogradima, dakle sadnja, gušća, rezovi, kraći, sve u svrhu smanjenja uroda, urodile kasnije i puno većom kvalitetom Malvazije. Nakon toga, tu je i rad na marketingu. Dakle, vinari Istre bili su prilično složni, organizirali su jednu udrugu koja se zove Vinistra i napravili su niz marketinških aktivnosti na čelu sa sajmom koji se zove Vinistra, kojim su promovirali tu sortu. Tu je i jako važno spomenuti Tercet, De Grassi, Matošević i Kozlović, koji su sredinom 90-ih došli u Zagreb, prvi puta iz Istre da neko došao u Zagreb, te promovirali tu sortu zajedničkim štandom na tada najpopularnijoj Vinoviti. Eto, cijeli niz aktivnosti urodio je da danas imamo zaista jednu važnu sortu. Poreč, nekadašnja rimska kolonija, veliki sjaj doživio je u 6. stoljeću. U to doba biskup Eufrazije dao je izgraditi baziliku, čije pročelje, oslikano u mozaiku, danas predstavlja jedno od najljepših dijela bizanske umjetnosti u svijetu. Svoju bogatu povijest ovaj grad uspješno sačuvao do danas, te ne srameći se svojih godina, na prošlosti gradi sadašnjost. Ponesena tom poviješću i tisućljetnom tradicijom, uz pomoć suvremene tehnologije i znanstvenih dostignuća, ondje svoj procvat doživljava vinarija Vina Laguna. U čemu je vaša snaga? Kada pričamo o Malvaziji istarskoj, snaga Agrolaguna je upravo u ovom istarskom teroaru i tim različitim istarskim teroarima. Bilo da je to Malvazija na crvenoj zemlji u blizini mora, gdje ona dobija svu toplinu i od mora i kasnije osvježenje, bilo da je to Malvazija na crvenoj zemlji na povišenim položajima u blizini Višnjana ili Kaštelira, gdje je ona osvježena sa hladnim vjetrom koji dolazi sa središnjih brežuljaka Istre, bilo da je to bijela zemlja u blizini Motovuna. Svi ti različiti teroari daju različite Malvazije i to nama daje bogatstvo da mi u berbi, odnosno nakon berbe imamo u vinogradu doslovce kao jednu malu školu različitih istarskih Malvazija po teroarima, jer imamo 20, 30, 50 cisterni sa potpuno različitim Malvazijama. U proljeće kada stvaramo Malvaziju, iz tih različitih Malvazija stvorimo jednu koja se nama najviše sviđa. Vas se percipira kao Feniks. Što se krije iza toga? Krije se želja da budemo vodeća vinarija u proizvodnji Malvazije, kako i po količinama, tako i po kvaliteti. Strast koja se vidi i kroz vinograde i kasnije kroz pristup vinu, a i tu strast se nadamo da uvijek prenesemo i na one koje naša vina uživaju. S jedne strane vinova loza, s druge strane ruže, uživancije. Pa ruže su tu jako lijepe, ali one imaju svoju praktičnu funkciju jer su one u stvari indikator pojave bolesti pepelnice u vinogradima i kada vinogradar vidi na ruži prve znakove pepelnice, zna da je vrijeme da zaštiti i lozu od te iste bolesti. Agrolaguna je jedna od ljepših priča privatizacije iz Hrvatske. Dakle, to je bila vinarija koja je bila zadužena za masovna vina. Danas, otkad je privatizirano, otkad je ušlo u sustav Agrokora, oni su jedna ozbiljna vinarija. Jedna ozbiljna vinarija sa cijelim nizom brendova u više kategorija. Prvo u baznoj kategoriji, onoj najpristupačnijoj, i tu je možda njihova najveća vrijednost. Oni u toj baznoj kategoriji nude zaista visoku kvalitetu. A zatim zagrizali su i onu premium kategoriju sa linijom Festigija, tako da su sa tim Festigijama posvajali priličan broj medalja širom Europe i pokazali zaista da kad su je kupili, kad su investirali u tu vinariju, da su ozbiljno mislili.
Danas Festigija je klase ostalih najboljih istarskih vinara, a njihova bazna linija, Laguna, to je jedna ozbiljno dobra vrijednost za novac. Biserom Istarskog poluotoka naziva se bajkoviti grad Rovinj. Nosi titulu najromantičnijeg mjesta na Mediteranu, stoga je izvrsno odredište za sve zaljubljene, sretne ili sentimentalne duše. To je grad koji vam otvori svoje srce. U njega se uvijek poželite vratiti. Skučeni prostor ovog krajolika u dalekoj prošlosti uvjetovao gradnju uskih uličica i zbijenih trgova, koje su do danas ostale netaknute pred modernim urbanizmom. Baš tu, gdje se povijest duboko urezala u svaki kamen i svaku morsku kap, moderan zamah i avanturistički pristup proizvodnji vina daje vinar Ivica Matošević. Položaj njegovih vinograda nadaleko su poznati kao pozicije vrhunskog grožđa. Zašto je Grimalda drukčija od ostalih položaja? Pa, Grimalda je lokalitet koji je na visini od 300 metara. Zaklonjena je u potpunosti od bure. Lijepo je nagnuto brdo prema južnoj strani s nekih 30% inklinacije i nalazi se na terenu koji je nekad kroz povijest, kad o tome pričamo, govorimo pred 60-70 godina, uvijek nosio bolju kvalitetu nego okolna pozicija. Kakva je stvari priča o Malvaziji? Pa, priča o Malvaziji ima 700 godina, znači kad se vratimo malo u povijest u doba Mlečana, Malvazija je bila globalni brend. Znate, onda nije bilo Amerike u tom svijetu biznisa, znači još nije bila otkrivena. I tržišta vina su bila vezana uz Mediteran, uz London. U to vrijeme vina koja su dolazila sa Peloponeza, a na Peloponezu postoji luka Malvazija, danas se zove Monevazija, vina su imali karakteristike jače snage, rezidua šećera i kao takva su stizala na odredište u najboljoj formi. Za razliku nekih drugih vina, na primjer jedan Claret iz Bordeauxa sa svojih 7-8% alkohola, jedan lagani roze, često znao se pokvariti po putu. Tako da je, zahvaljujući tim posebnostima lokacije, jakoj snazi, Malvazija je postizala veću cijenu, bila je jako tražena, događali su se ratovi među, ne znam, Venecijana i Genoveza, bilo je carinskih ratova na ulicama Londona, onda su Venecijanci dali državni monopol na promet Malvazije. Sve to zapravo stvorilo jedan šušur oko pojma Malvazije, tako da su se kasnije Malvazije počele saditi i na svim drugim lokacijama jer je ime nosilo dosta novaca. 1478. godine Lord of Clarence, koji je brat od engleskog kralja, kao veliki baraba, 21-godišnjak, je bio osuđen na smrt i brat kralja ga je upitao na koji način želiš umriti i on mu je rekao utopite me u bačvi Malvazije. Znači i Richard III. Priča o tome. Ivicu Matoševića obilježava istraživački duh i zaigranost. Od svojih početaka u vinarstvu zapravo on stalno istražuje Malvaziju, ponajviše Malvaziju. On ima i druge sorte, ima jako dobar Merlot, ima Chardonnay, ima sad na Grimaldi je posadio i Sauvignon, međutim 90% njegove proizvodnje i njegovog fokusa, njegove strasti je Malvazija. Tako da od samog početka on nam donosi Malvaziju u različitim licima i ukoliko je neko doprinio s našim spoznajama šta Malvazija može, od maceriranih Malvazija, od Malvazije u akaciji, u hrastu, u inoksu, to je onda definitivno on. Ono što još njega karakterizira kao osobu i njih kao vinariju je da su uvijek podupiru taj duh zajedništva Istre i on je zapravo dobri duh istarskog uspjeha, istarske sloge. I ostatak Hrvatske, ali cijeli svijet promatra Istru i istarske vinare kao složne koji su u stanju nešto se dogovoriti. Možemo reći da je on jedan od glavnih motora i glavnih katalizatora tih finih katalizatora tih odnosa između ljudi koji
ponekad nije lako dovesti u suglasje. Eto, to je Ivica Matošević. U miru i tišini, daleko od užurbanosti i vreve, ustoličio se prekrasni gradić Momjan. Uz bogatu prošlost i prekrasne prirodne ljepote koje ga krase, Momjan je slavu stekao i po tlu iznimno povoljnom za uzgoj vinove loze. Još davne 1891. godine to su prepoznali u obitelji Markežić. Od tada pa do danas njihovi vinogradi daju izvrsna vina. Stoga smo se uputili do vinarije Kabola, koja uz ekološka vina koja proizvodi, krunom svoga truda smatra i vino odležano u amforama. Otkud ideja za odležavanje vina u amforama? Želio sam dokazati čar istarske malvazije u jednoj novoj dimenziji, vinifikacija i odležavanje vino u terakoti u amforama, na dropu i na finom talogu. Je li to upravo ovakva? To je replika ili je to nešto veće? Ne, ovo je samo jedna mala amfora 300 litara, inače vino radimo u amforama od 2000 litara zapremine koje su zakopane ovako do ove dimenzije u zemlji iza kuće. Grožđe dolazi stavljeno u amforama, ide spontana fermentacija, nakon toga cijela masa i drop i talog ostaje u kontaktu od 6 do 7 mjeseci, kasno u proljeće one se otvaraju, dođe do prešanja i tako vino ide u velike hrastove bačve koje možete vidjeti u našoj proizvodnji, gdje vino još godinu dana odležava na finom talogu. Nakon toga se stavlja u botiljke gdje se afinira, najmanje 6 mjeseci do godinu dana i tek vino onda u vino možemo uživati. Cijeli postupak traje 3 godine, znači za dobiti bocu vina iz amfora nam trebaju 3 godine rada. A što je ovo vin bocu? Ovo nije vino iz amfora? Ovo nije vino iz amfora, ali Kabola radi u ekološkoj proizvodnji i jedan dobar dio vina prolazi kroz drvo, jer drvo ima prirodne sastojke koje sačuva vino, tako da nismo prisiljeni koristiti enološke sredstava da bi to učinili na vino. Dajte mi recite, zašto ne stavljate ono vino iz amfora u ovako male bačve, nego one ogromne? Želimo da površina drva i količina vina, taj omjer je idealan ovi bačvi koji imamo iza nas. Spomenuli ste jednu riječ koja mi je onako zapela za uho, a to je ekološka proizvodnja. Pa Kabola je nastala uslijed mojih roditelja, neka se radilo tako, samo smo mi to nastavili. Prvi smo koji su to ustoličili, znači dobili certifikat da smo ekološka vinarija, nastavljamo tako dalje. To nam poskupljuje proizvodnju, ali nećemo odustati od toga, vjerujemo u tome, nastavljamo i evo. Vinarija Kabola je pred sebe postavila težak zadatak proizvodnje ekoloških vina. Međutim, on uspijeva u tome, bez obzira što je taj način proizvodnje bitno skuplji od konvencionalnog načina proizvodnje vina. Proizvodi ono što je istarsko tipično, dakle malvaziju i teran, ali proizvodi bordoške sorte u Istri te muškat momjanski. I tu svoju ekološku proizvodnju još je podijelio na još ekstremniju podjelu. Dakle, uz svoja ekološka vina ima i vina iz amfora. Ta vina koja iz amfore dolaze karakteriziraju njega kao proizvođača, on uz Tomca to jedini radi u Hrvatskoj. Ona su nešto specifičnijeg karaktera, ona su bogate taninima, one imaju drugačiji tip aroma, drugačiji okus, imaju jako bogat, ali onako malo žešći, rustikalni okus i morate biti obožavatelji tog tipa vina da bi zapravo to konzumirali. Jednostavno traži neko iskustvo. Njegova crna vina, po kojem on nije toliko poznat, možda su njegov najjači adut, pored amfore. Recite nam nešto o malvaziji. Malvazija je porodica sorata. Imamo čak 57 različitih naziva za različite tipove malvazije po cijelom Mediteranu. Ova naša istarska ili malvazija istrijana, ona je
malo posebno unutar te velike porodice, zato jer veći broj tih sorata je povezan. Pa imamo različite nazive za istu sortu, dok je Malvazija istarska svoja, autohtona ili možemo reći samo nikla. Malvazije su bile omiljeno mediteransko vino, snažno vino, dok su na sjeveru bila vrlo lagana vina sa malim alkoholima, Malvazije su davale jača vina. Naše Malvazije u Hrvatskoj, a posebno ova istarska nikada nije slatka, jer je to incident. 99% istarskih Malvazija su suha i svježa vina. Da li je Malvasija i Malvazija jedno te isto? Ne, to su dvije potpuno različite sorte. Malvazija istarska je samonikla, istarska sorta i drugdje se ne može naći, samo još malo u Sloveniji i Italiji. Malvazija dubrovačka, to je sorta cijelog Mediterana. Ona je uglavnom slatka, pa čak i u Dubrovniku, to jest u Konavlima, se radi slatka i to izvrsne kvalitete. Međutim, Dubrovčani jako često uzgajaju, to jest proizvode kao suho vino. Dok, rekli smo, Malvazija istarska je uvijek svježa. U želji da usporedimo ove dvije sorte, zaputili smo se na krajnji jug Dalmacije. Tamo nam se pruža mogućnost bolje upoznati jednu od najstarijih sorti vina u Hrvatskoj, kao i krajolik u kojem ona odlično uspijeva. Grad Cavtat je nastao nekoliko stoljeća prije Krista, osnovali su ga Iliri. Neposredno prije rođenja Krista Rimljani su zauzeli Epidaurum i nastavili po svojim pravilima dalje razvijati taj grad, tako da grad je bio dosta velik u to doba, negdje cijeli Župski zaljev je bio zauzet. I jedan veliki potres koji je došao negdje poslije te velike izgradnje, uništio je taj grad, najviši dio toga grada, centralni dio u Župskom zaljevu, gdje prema onome što legenda kaže i što su neki i povjesničari pisali, u samom zaljevu 2-3 km daleko prema vani iza otočića Supetar nalazi se i dan danas kip boga Zeusa visok 16 metara od suhoga zlata. Baš poput suhog zlata, svoju vrijednost ima škrta zemlja, poznata Konavovska crvenica. Zbog svojih posebnosti ona daje specifična svojstva tamošnjim vinima. Ponosna je što vinograde ima baš tu, u slikovitim Konavlima, nedaleko od Cavtata, u bujnu mediteransku vegetaciju smjestila se vinarija Cervik. Otkud ime Tezora? To je jedna interesantna priča. Prvenstveno Malvazija je u biti dubrovačko blago čuvano u Konavlima. I iz tog razloga sam htio povezati to sa dubrovačkom poviješću i kulturom i tu se našao Marin Držić koji je naša velika inspiracija i u jednom od njegovih dijela skup, glavni objekt oko kojeg se vrti radnja je to blago koje je otac skrio od cijele obitelji jer mu je toliko godilo i želio ga je samo za sebe i zvao ga je moje tezoro. I zbog toga sam ga nazvao Tezora. Znači, u Malvaziji se zna već od točno 1383. kad je zapisano da je jedan doktor za potrebe svog pacijenta zatražio od vlade, vijeća, par litara te Malvazije. Jer prvenstveno nje nije bilo dovoljno. Malvazija je inače jako osjetljiva na peronosporu, pepelnicu, botritis i nije se lako bilo braniti. Iz tih svih razloga bilo je jako malo. Inače je jako mala bobica i ne daje uopće dovoljno ni kila po lozi, a i ta bobica nije baš nešto iskoristiva. Tako da je to stvarno bio raritet i lijek, koncentrat. No, ipak, povijesni trenutak za Malvaziju se dogodio 1424. godine, kad je Malvazija kao sorta, znači kao ime vina po sorti prvi put spomenuto u Hrvatskoj,
tada je to bila Dubrovačka republika, u jednom zakonu. I taj zakon je govorio da se bilo koje vino ima u biti svoju cijenu, svoj limit, a onaj tko proizvodi Malvasiju nema u biti limita i može staviti bilo koju cijenu koju on hoće. Vinarija Crvik je jedna od vodećih vinarija Konavala, to je Dubrovačkog vinogorja. Oni su vrlo interesantni jer je otac, dakle Andro, postavio cijeli biznis i jako je dobar domaćin, jako je elokventan, omiljen je među turistima. Međutim, tek kad je sin Petar ušao u vinariju, to jest ušao aktivno u kreiranje vina, a Petar je završio Agronomski fakultet u Zagrebu i ima nevjerojatno strast prema vinima za takvog mladog čovjeka. To je zaista rijetko za vidjeti. Tada su oni dobili taj dodatni polet u kvaliteti i njihova vina danas su zaista jedna klasa među dalmatinskim vinima. Ono što je najvažnije, oni odlično interpretiraju teroar kroz Malvasiju Dubrovačku, a njihova crna vina, Merlot i Cabernet prvenstveno, su jedni od najboljih Merlot Caberneta, to je jedan od najboljih crnjaka bordoških sorata iz cijele Dalmacije. O njemu su napisane brojne knjige. Mnogo je puta opjevan u pjesmama. Ovdje se povijest može dotaknuti. To je grad u kojem se susreću kulturno nasljeđe i suvremen život. Cijeli svijet mu se divi. U njega dolaze oni koji traže raj na zemlji. Najjednostavnije rečeno, to je muzej pod vedrim nebom, jedinstveni Dubrovnik. I u njegovoj okolici povijest je ostavila dubok trag. Trag pretočen u vino, iznimno važne sorte za ovdašnjeg čovjeka, Malvasije. Koliko je Malvasija važna za dubrovačke podrume? Malvasija Dubrovačka za dubrovačke podrume je više važan brend nego njezina količina koju mi proizvodimo i koju mi prodajemo. Mi smo prije rata u Konavoskom polju imali, odnosno tvrtka Dubrovački podrumi prije Domovinskog rata u Konavoskom polju imala 16 hektara i u to vrijeme je bila jedna od najvažnijih proizvoda Dubrovačkih podruma. Danas ono što mi otkupljujemo od naših kooperanata je otprilike u redu veličine 10.000 boca. To smo počeli 2011. godine i ta nam je na zadnjem ocjenjivanju dekantera dobila medalju preporuke, što je jedna od dosta prestižnih nagrada za naša vina. Dubrovačka republika kad se htjela prezentirati u ovim susjedima velikim, kao što je Veliko Tursko carstvo, prezentirala se tom poznatom svojom sortom Dubrovačka Malvasija. Ona je na ovim prostorima imala svoje uspone i padove, izazvane raznoraznim prilikama koje su na veliku našu žalost redovno harale ova naša područja, to je prvenstveno ratovi, pa onda bolest koja je došla pojavom pepelnice i danas je naš najprepoznatljiviji brend, u stvari kojega nema nigdje osim u Konavlima, jer Dubrovačke Malvasije za sada još uvijek, tu i tamo su neki pokušaji napravljeni i na Pelješcu i na Hvaru i ovdje i ondje, međutim za sada je ona jedino prepoznatljiva iz Konava. Dubrovačka Malvasija dio je velike porodice Malvasija širom Mediterana. Nalazimo je u raznim zemljama, u Italiji, u Španjolskoj, u Francuskoj pod imenima Malvasija de Sitges, Malvasija de Sardenja, Malvasija de Lipari i uglavnom je zadužena za slatka vina u svim tim zemljama. Kod nas u Dubrovniku, u Konavlima, najčešće daje suha vina. Ima nekoliko proizvođača koji rade i kao slatku, kao prošek, međutim, dominantno je suho vino. I to je ta ljepota različitih podneblja. Očito je da kod nas daje lijepa suha vina. Puna tijelom, puna okusom, solidnih alkohola. Dakle, ne radi se o tankom vinu, ne radi se o laganom vinu, radi se o jednom krepkom, punom vinu. Malvasija, kao u ostalom sve visoko kvalitetne sorte, je i sorta s nekim manama. Mana joj je da su prinosi
u nekim godinama neredoviti, odnosno niski. Mana joj je da je osjetljivija prema pepelnici i možda nekim drugim bolestima, manje tolerantna od drugih sorata. Međutim, Malvasija dubrovačka ima jako puno vrlina, a najvažnija ili najvažnije su te da daje puno šećera u grožđu, dakle daje visoko alkoholična vina, i Malvasija dubrovačka ima prekrasnu sortnu aromu, dakle izuzetno bogat i intenzivan aromatski profil koji za razliku od drugih južnih bijelih sorti se gubi uslijed dozrijevanja, gubi se uslijed velikih vrućina na našem jugu. Kod Malvasije dubrovačke to nije slučaj. Malvasija i Malvazija. Tako slične, a opet tako različite. I baš zbog toga tako posebne. Bilo da je riječ o jednoj ili drugoj, neusporna je činjenica da su to sorte koje daju vina vrhunske kvalitete. Vina spremna za osvajanje svjetskih tržišta.